دوستانی عزیز، ما دینا непаре рӯз хонаи макимшон омадам хабаргирӣ. Неҷада дар рӯзи мо анҷиро пахтаянд. Мана дидеса чақа анҷирои калон калонай. Нигоҳ кунед. Анҷири калон калонайра. Нигоҳ кунед чақа анҷира. Нехел. این انجیرا ای وقتی دوره مایدکی مو بود اوستنده بود ای اوستنده گرفتن اوجا قاق شید بعد کم ترکش چی میگن چیزی قلمچه میگن چی میگن بعد همینجا شنگوین نوزاکی ای همه کلون شده من ای گلو های باز яка ҳайн яка глоу жере чишидан глои садбар кама қоқ нева чихел уже шукуфтан буд кардан иҷа дар баҳор меё ҳама чизо шукуфтагӣ ҳама чизо нағзе неҷа дарахти себай ка ғурук дора неҷада амам хушова каге хушоваш мондагие деҷа ما گفتم که به ما کامیرا میکنم نه خیر موهای نجا اولیچا نه اولیچه ها بچه تفتک نه همه قطرش است که بعد با دیجا با یک درخت انجیره این اوزه انجیر 3 بار 4 بار هم خیلی میتاب مثال یک بار میشوه میخریم با میبرویه این اوزه این این بورشه نمیدک میدک اون اوزه ده کلانش باید تموندگیه این اوزه چیندن چون خوردن من خیلی دوستانی عزیز ми ҳамаи гулкӯрӣ ва чиёра ҳамаи ма мекунам овози янгамара бин хушовоз балам инаме хел дӯстони азиз қатки гап зестам видео кешсам не тоҷки гап зестам занаграй дордаи нашнавидеси нами хеле дӯстони азиз мега кадоме боша саломаш бигӯ хавли видеора мепартам баъд ата комментария салом таълиқ мегиранд